na ni wega ni ngatho ni undu wa gwetekera guthie na mbere kunyitanira na ithuĩ muthe ndira telefone Ivy wa itherero na njira tuguthie ihenya tori andu amwe marauga matwaritwo ni muturire heno undu ndironire kuria nenda-ini ndiramenya kana ni muhuhu wa nenda-ini kana nima ndaigwa gwi kundu kumwe guku bururi-ini andu marageithania wa kiahiti nage ucio ngi gacokia wa kiarutiri ya mundu rajariria aya na ni horo to gwikorwo tukirora ndenda tucoke na thutha hanini turore uria kiumia giki gikoretwo kiikarite kiama kiria kieru muno na kiria kirauga kina hinya muno gitaro-ini giki kia Mount Kenya kia DCP ni kiragire na mubunge official kana mubunge wa kiama thutha wa ngotho gukorwo akihitithio kuria bunge na kwina andu mareta Green Army marakorwo magithie kuria bunge-ini mekirite nguo cia girini nguo iria irerekana ni irahuana na kiama giki kiria kirerwo ati kina rangi wa utonga na kuria bunge ba muthenya ucio ngotho ehitithagio kwina andu makoragwo mageretie kuga ati aca andu amatiagwo ni gukana nguo ici bunge na speaker akiuga nima matiagiriire no tondu muthenya ucio wari muthenya wa mwanya ni metikiririo gukorwo magiikara kuu no mbere ya ehitithitio ni makorirwo makiaraniria na ceceni ya Inoro TV nigetha makiuge maundu maria makire namo no uririkane mubunge uyu ni wa mbere no mwaka ukite githurano ni gukorwo gigiuka tukionekana kiama giki ni gakorwo na bunge aingi kana gigakorwo gitare na bunge na tugakorwo tugieterire gukiona kana rangi uyu wa girini turona ri ni tugakorwo tukiona kuria bunge-ini kana cake tugwe merio ya atongoria ya. We are very happy because of this win. This is a major statement in the political landscape of Kenya, and that is why we are here. In our numbers, in our colors, neon green. You know, this is the party. You know the color of the party, and you also know that green is wealth. Ni undu CDO witu wa Karao. Ni uraniri ati thirikari no icindu ona ikorwo na mbia. Ubotani wa Karao ni uraniri ati borithingi ya gugatororera kura citu no twirorere. Nondu akathatu uraniri atiriri ona ngunsi ngitumika kithurano no gikike na andu no mikare meumitie na makoro me no botani na ni kurani na president mwaka ugite no ake no wasindwo. Just to thank God for the moment. I'm finally here. Chokora amefika town kuja kuapishwa. Haya Chokora amefika town kwiragwo jamba ni rudagwo ni musha kwena niguo abunge acio marauga makauga ati ona kugikorwo kwina hinya urahuona ta werekeirio muingi ungirega gutire kundu mangitwarwo o kiumia-ini giki hena muthuri urethagwo niwe muthuri uria ugwitwo Kalonzo Musyoka kurari na ciuria cia Kalonzo eko na muno muthenya wa ira riria president William Ruto arakorirwo akiruta ndumiriri kwina andu marauga ati ndumiriri iria egukorwo egukorwo ndumiriri ya kuga ni mageithanitie na Kalonzo Musyoka ne gutuo kana ne kuheo giturwa thirikari-ini no Kalonzo araugire gutingihoteka araugire ati gutire undu ungiuka mbere ya githurano giki giukite etikire kurutithania wira na William Ruto oho marakorirwo magicemania muthenya wa ira na mwena wa Linda Mwananchi uria ratongorio ni Sifuna nangi na maretekaniria ati hamwe meguthie thabari no me hamwe no undu ungi marakorirwo makiuga mucemanio-ini ucio wao ni ati ni megukorwo magietha atongoria angi aria me mung'ethaniro marauga ni meguthie kuria wa Munyoro ni megwetha Matha wa Ngari wa Karua ni megwetha Muturi nangi nigetha makorwo na ngwataniro imwe iria ikahota gukorwo igitwara president William Ruto kuria mwena wa Sugoi tuigwe merio ya Kalonzo Musyoka ikonainie na uhoro wa kunyitana na president William Ruto. So I want to tell Mr. William Ruto, please stop imagining that one Stephen Kalonzo Musyoka can ever join you. We'll meet at the ballot. If I hear that Edwin umekutana na Ruto, utakuisha kabla. If my brother Rigiji ajaribu kamwe, because they are sending all kinds of emissaries. Ajaribu kusema, akutane na Ruto. That will be the end of it. Remember the story in the Bible of Lot? Haya kurarikana ati mundu uria ukwaria na president William Ruto uteti wake ugukorwo ugithirira hau ni ndioi na munini wa president William Ruto kiumia giki ni akoretwo akirarama na ni ugite gitikiria ageikarire wega na gutire kwenyenyo ekwenyenyo Professor Kithure Kindiki akauga aria maramuhuthia mamuonetio tuko matimui akauga ati ndegukorwo akieherio thirikari-ini iria anyitire itemi inene gukorwo agithugunda na akauga ati githurano giukite
agikorwo hena iturwa igakorwo igiethwo tigia president na kia munini wake tondu arauga icio cina andu maikarire na ni monanitie bena ohoti na ni monanitie ati no mahote gukorwo magitwara bururi na hau kabere na oho kiumia-ini giki nitukoretwo tukiona atongoria angi ta minister Roko nitukoretwo nginya tukiona minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen makiuga hena bata muthuri uyu akorwo akenyitirirwo na marauga aria mangimunyitirira na mangimwikira urugari muno makiria ni aikari a kirima reke tuigwe mĩario ya Kindiki ikonainie na kana mageria maria marerikana mekuo magukorwo makimweheria ta munini wa president wa William Ruto. Kwa hivyo hii serikali muache mchezo. Hii ni serikali yetu, hatutoki, tunang'ang'ana hapa. Najua tumeongezeka, kina Oparanya wamekuja, wamekaribishwa, lakini hatutoki, hatuwezi waondokea. Tutang'ang'ana tukiwa hapa ndani kwa sababu hii ni serikali yetu. Haya Kindiki arauga ndegwitikira kwina andu mararehe itheru wira-ini na arauga ndakumetikiria tugithie na mbere tugithiaga na mbere gutiriha nake Gachagua ni arakorirwo akirera mwena uria wa irathiro kana Mount Kenya East ni gukoretwo na ndereti kuri na andu marauga ati kirima giki ni kiagirirwo ni gukorwo gikiganio kuri aria mwena wa West makorwo magikara mwena wao aria me East makorwo magikara mwena wao na gitumi kimwe kiraheanwo ni kuga ati mwena wa West ni ukoretwo ugithie na mbere muno gukira mwena uria ungi na gitumi kingi kiraheanwo ni ati andu a East ni manyitete mwena wa West kahinda karaya no ritarere andu a West matironeka ta maretikira kunyita Professor Kithure Kindiki no na Gachagua augete ati aria maretikira kunyitana na President William Ruto ni ruriri marakorwo magithigana na matiagirwo ni gukorwo makiheo wathani kogwo agakiuga ati kirima kiago ni guikara giki hamwe nigetha maria na mwario umwe na akauga mangitikira kwaria na mwario umwe no makorwo na hinya nginya wa gukorwo magithondeka thirikari iria igukareke tuigwe mĩario ya Gachagua mwena ucio wa East. Sisi tunasema kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua nyoka pamoja na mayai ni kufukuza wale wote wanatembea na Ruto kupitia kura. Kwa sababu sisi we speak in proverbs, we speak in symbolism and figurative language for effective communication. Na tutathiete muno miario ya Gachagua ni rehete urugari muno tondu araugire ati kana aroria aikari a kirima makorwo makiuraga nyoka na matumbi mayo kana na ciana ciayo na miario kwina aria marauga ni miario irerekerio president na makauga ati ti miario yega ti miario miega ni turakorirwo tukiona mundu gwitwo Roko akigwetwo Duale akigwetwo Gachagua akigwetwo ta andu amwe mena miario iria irerikana ni miario ingirehe ngui guku gatagati guku bururi-ini nginya guku gatagati-ini wa bururi no mbere ya koretwo tukirora thimo ya umuthi ndira tukorwo tukirora miario iria koretwo igiikanirio mwena-ini wa uteti mwihaki ni tuthondekeire thande cia kiumia giki ciria ateti maraikanire reke tucigwe. Mafizi mko? Si mafizi mko? Hiyo madharau tunasema ikome. I know what you are doing, Gachagua. You are organizing Mungiki against the government officials. You are organizing Mungiki against the electoral officials. Na wewe hapana tisha sisi. Kama wewe ni mwanaume si ukamata Rigiji upeleke kwa sel. Kama ni mtu ameongea hate speech, number 1 Kenya ni Rigathi Gachagua. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Wewe unasunguka na matusi peke yake. Useme ni yapi ambao utafanyia wa Kenya. And I am not apologetic about it. Maneno kidogo isituumize. I told Professor Kindiki, don't dance on the grave of your brother, because siku moja pia utapata shida. Sasa hivi deputy rais ni fireman na atahakikisha kwamba jamii yote tutatembea pamoja. There is no problem. Haya, fireman auga niwe wikarire giti kiu tukirora thimo ya kiumia giki irauga ati thafari ya rucio ibangagwo umuthi na nikirona ati tingi magithiururuka makigeria gubanga na oho turarora hena andu tutumire ndumiriri hena gicinga kuma kuria mukoro-ini akatwira ati thimo ya umuthi yago ni gukorwo i mwaka wa hiti nduhoyagwo rigi na akauga ati ndwagwo ni gukorwo wi mwaka tondu mwaka ndwari gikuyu gutiari mwaka kwari kimera na akauga ati rigi ni murango kogwo akauga thimo yago ni gukorwo
korwo imwako wa hiti nduhoyagwo rige nake Mutahi agatura ari kuria Kirisho arerorera mena tuguka hamwe na showe na niwe gatondu inoro nirionagwo nginya ni tuguka kugwo rucio rwa inoro rurioho nake Marin agatwira ati ekurerware agatwira ati mutambo-ini sana mdhamini arenda tugeithie jeshi yake ya mufira na akauga kiama ni Jubilee nake Migwe wa Millennium akauga marerorera Mr and Mrs Migwe nake Mwai wa nyina wa Njeri ari na Ikuru akauga ati fata ni tuhoe nake Jaribe Badirame kuria tuire no aratwira mitambo-ini sana na tugitiriha hena muthuri uretwo githua koina wa Kamasharia na akauga ati rangi ucio wa green anga ni mwega na hau niho tugikorwo tukirikiria ndiona messages cia nyune nyingi tutingihota gugikorwo tugicithoma ciothe nake Gathendu kuma Mathira onake akauga mitambo-ini sana ni njitagwo Martin Munene na ngakuririkania ati guku tugaga mundu wa fata mundu wa goro mundu muthaka akoragwo ahuana tawe na mutauri na njira ciiko Tistano Stanley na muterefi wa mothe ndakura etagwo Ivy muhuri wa bicari ni Jimo no ngethie uririkane twarikia haha ndugathie handu tondu mwena uria ungi Alice ni athondekete maundu mena wa Karendu gutigirira ati mugithi wi fire ogwo 1212 nie ndiwe koina mugithi muno no ndauma haha ku ni kuo ngothie nigetha ngimenye uria winaguo gia no tikumwega.